салом алайкум дӯстони азиз, иншоалло ки ҳаматон созин хубен. Ба ҳаматон саломатӣ мехоҳем. дар навори имрӯза оиди якчанд таъбири хобҳо гап мезанем. навора бо диққат то охир тамошо кунед. агар ки мушкил набошад, навора дастгирӣ кунед, то ки навораи мо тез тез барояд. тилло дар хоби зан нишонаи хурсандӣ, молу мулки илоҳӣ ва рафъ гардидани ғаму ташвиш аст. мард агар тилло хоб бубинад, нишонаи мусибату фалокат, ғаму андӯҳ ва зиёну зарар аст. агар шахсе дар хобатон ба шумо тилло диҳад ё тилло ёбед, дороии худро аз даст медиҳад. об кардани тилло дар хоб шаҳодати он аст ки бо сабабҳои амалҳои ношоиста муноқиша сар мезанад. заргарро хоб дидан далолат аз вохӯрӣ бо шахси фиребгар ва қаллоб аст. хонаи аз хишти лоҳӣ сохташуда дар хоб маънои онро дорад ки дар хона сӯхтор сар мезанад. ҳомиладорӣ. агар мард дар хоб бубинад ки занаш ҳомила аст, хушиҳои зиндагӣ насибаш мегардад ё хабари хуш мешунавад. нафаре ки худро ҳомиладор хоб мебинад, сарваташ афзун ва зиндагии осоишта насибаш мегардад. рафту духтари хона ё зани бешавҳар дар хоб худро ҳомиладор бубинад, ба шавҳар мебарояд. зани пиронсол ҳомиладорӣ хоб бубинад, бемор мегардад. дар хоб шунидани овози азон нишонаи қоим шудани ҳақиқат аст. маросими никоҳро дар хоб дидани марди зандор ё зани шавҳардор зарар дидан аст. бародаро, дар охири навор ҳамин қадар гуфтанием ки талошу заҳматҳои мо тоқа барои ин дунёмон бояд набоша. бояд барои чӣ хеле ки барои ин дунёмон талош мекунем, бояд барои ӯ дунёам камтари дига талош кунем. ба ҳамин хотир ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, кадомите ки дастат мераса, садақаи ҷория чанд сомони зурут мераса, ҳамин апа мода муроҷиат кардагӣ, ҳози ман авоша мемонам, то ахир тамошо кунем. зурут мерасидагита парто 50 рублай, 100 рублай, 200 рублай, иншоалло ки садақаи ҷорият мешавад, чӣ дар ин дунё, чӣ дар ӯ дунё дастгири рӯзи қиёматат мешавад. мара бисёриҳо мегӯянд шавҳар ки насод мешавад. ма акаҷоно мардага саломатӣ занак дар кор. саломатиш набоша ко ҳеҷ вақт нигоҳ намекунам. мара мегӯям бисёриҳо ки кор кунам. ма саломатӣ соз дошта бошам, акаҷоно мирам кор мекунам, леки саломатӣ хуб надорам. ма дар нами хона квартира мешинам, иҷа магазин бад. ҳамин хонадора дили сӯхтае ку биё апаҷон ҳамиҷа бишӣ. айма сум намегирам. алло баракатш бата. ман дар навор мебурам, мақсад навор мекунам, дар рӯи чика гап мезанам, леки мара овқа дастгирӣ намекунам. на хурсандӣ ма ҳеҷ вақт бародаро намебурам ки мара дастгирӣ кунем. мани одамои дигаворӣ ҳавас дорам ки мисол якҷода кор кунам, зиндагима пеш барам. ҳеҷ вақт намефорам ки дар навор бибурам ки бигӯ мара дигар дастгирӣ кунӣ, не ки саломатӣ хуб надорам. мегӯям бисёриёш я хелеш гапи хуб мезананд, я хелеш мисоли гапи ганда мезананд. илтимос кадоме ки навори мара тамошо мекунанд, ягон сухани бадам нагӯянд. ҳар кас ки дастгирӣ кара метавонад, алло баракаташ бата. наметавонанд як ҳафт давом бата, мада баса. мара бисёриҳо занг мезананд ки шавҳар намекунӣ, یکی کار که آدم سلامتی خوب داشته باشه کار میکنه.
ما به ضرب تبلیتکرم میخورم دردم میبونه. ما تبلیتکر نخورم ما را گشته نمیتونم. مرا هر کس میارم شوکامون میته، شوکای کنه خواهیم پوشیدگی هم میتمون که برای پوشیدن ما میپوشیم. و فرزند را میارم که مثال شوکاش مایدشته و ای بچه من میارم بچه خواهیم میپوشونم خودمانی. آدمای دیگه آوری آواز دارم که بیسال کار کنم زندگی خودم من خودم پیش برم. نیکی حفظوز نمیتونم. التماس میکنم برادر یا دستگیری خودتون برسونه. همسایه اینجا همسایه دمای خوبن، دستگیری میکنن میپرسنن مقصد میاره اگون چیزایی میاره یاردم و میتن اگون ابخوته اگون به چیه یاردم میتن مقصد میگه خیلی بگیر او دمای خوبن. خیلی چون به چرا زندگی دارم با ما اتاوچه ندارم، اتاوچه مردگی خیلی اکاود و در ندارم که مرا نگاه کنم. چرا پای کسلی دارم خچون به زندگی خچونم. بسیاری ها میبینن که خیلیشون که من آخر سندی من میبرم در روی نوار که مرا دستگیری کنه. نه هیچ وقت در روی نوار خرسندی من نمیبرم که مرا مثال دستگیری کنه. هر کس که چینی زور ازش میتونه یاردم داده بتونه بکنم. اگر نتونه التماس خواهش دارم یکون سخانی بدم نگم. آدمای دیگه آری من یا بس دارم که زندگی داشته باشم، زندگی خوب داشته باشم. هر خاطی نگاه میکنم بگم میشوه مرداشون کار میان خوناشون میرا بگم